Kajing puli nakakitab ka Esther. Ha kitu kisngi kas Esther ha kajing lang amin sem kumbanyap. Kalapet re sya uturai bat kalathia akan dew rengkat bat kisyakri kentei jong kabaro. Nado min step hado jan meid bat kalaong. Long balakar ku meme ko belai u Abraham, ko belai u Isak, bat ko belai u Jacob. To ya rap yang kabatang marway bat kabam don no yarap laitang mame. Namar kajing im jonga kadon hapdeng kajing ma. Ngalayo ngau na kita jong ki kepatemen jonga bame pelai loit ya gitu ki bapen ngau bahaya me. Koterai hadu kabakut ti minta to yarap yang kabatang marway bat kabam don mano laitang mame. Koterai ko blay jonga to wan ban yarap yang namar ngalong karangli bo kajing keren kabapna hakasentor jonga hakmat using bat tupun kelai kadono jongu ban isi ya ubreu basni persya yangi kumta bamau bat kito kibayasala bat u kinyap jendo Henry to pelai yangi nakakdi kinong shon jongi penkelai kajing snausi jongi sya kajing kemen bat ya kajing lanot jongi sya kajing man bha kakden jong uturai kajing pule naga gospel katkum Matthews hakata kapor ujisu ulaong halaki sendran pan bat ensa ayapi wat bat pensa shem tit bat ensa play hapi namar kad ubapan unyo priang bat uta uba wat un shem bat ha uta uba tit ensa play ne uno napi lada ukhon jong upan kpu un ai ha u da umau ne lada upan tagadok ha un ai ha u da upsing te lada mapi lapi long ki basniu pitip kumnu ban ai kijin ai ki babha yalaki khon kat no lei ukpa jong pi ubah bening un ai yaki ki babha hakito ki bapan na u kumta yaka ka baphikwa baki breu kin le yapi mapiro to le kumjo yaki namar kanei ka dei ka an bat kajing kai kinong yathulupa ka gospel jong utrai